Saka ate hanita ko kada bonira cici hamilaya. Ano away ko ni pipat saka tunini amalamaay maramontan ang away ko katumirang singalwan hakyo kay saka ate nimita ko suna akada bonira si Wame si Chen Qingqian ako mong si Han Sheng si Chiraka at Chirakayan ato si Lin Qi Yin si Pasan Sabar katani kakayaw ka mo Pasan Sabar katani kakayaw si Teko Mon Han Sheng si Lin Qi Yin usarakan sa amin kay karo sa kyokay no singalan na kyokay kinapalahan kuni pagpilaan no singalan kuni niya tumiragan kakayaw ni hatukayan niya ayaw asali kaka narakatahali taran Israel manong kyokay miliyas toko ni pagpilaan ini asra no kyokay maakausap ka sa ini kakayaw ay kongkin Nasurayanan ba sa katingsi aninis ko singalan na kyokay tumira Chen Qingqian长老、林新八九罗山、许宗虎长老、吴汉勇长老、黄松虎长老，是，那你还要干么？高金丽长老，他带你还要？高金丽长老。
Nitui atau soalno ijo nomita atau bagaimana nama saya kawas dan hari kita lucu cerita kurung kita pulang no yang lain kapu doakan no dari hutan saya sini dan no sekatai tanda mahmako kalau sebenarnya kini doakan nah hari kami kini asal kakak awal ketika no nisikin sekarang di rumah dunia ini saka mahaneha sarigaka nah itulungan arumana isa mana sai kami anini sangko nukno balcon mago ini anak hawi patang kita arumana ani patang to ulah tunika usiu sineng to ko fungsin jauhe san hawi ilang ni ko ising nomita na hawi amanan hakini ko pihmuk sana to ko imatini tamanan hawi sa hawi nanai tudung ulah no niat ini fungsi jauh dan hawi airato na hawi kesan yang hawi walipak rumah na hawi hatinin terkuswal san ani toro saka puto anak sumar tini citanan kantang anak na hawi makai itu boksi atau bapak ini hatinai ro shogi atau kian minta hawi atau ini kian hawi amanan na hawi okitumbi no binaya kyokai kian hawi irato kuni anupan tini pasawari na hawi ujiwa ay hawi tusa pilpul noniam itina na kyokai ana uswa na hawi ano hatipili kita saya ka sinau ko na hawi numita na hawi tada mi tapak kita ini to ulah to goju sini nah iya ini ko mecaan to goju nen yang hawi nani maan to masuk betul mati caka pintek sana ini langsung ada to masa trio ini hawi to kantong mako dunia no boksi percaya kata tolong dunia ani diput to kali mai aboksi dan hawi nanai有开好多牧师，这牧师还有这牧师，他好伊，这王牧师，好一个这样好伊，奶奶还要呀这欧牧师，kan teman mak sini hok kini ibu kaido pilih haitan hawi sini hok ija untuk anak kucira sakako hai untuk biremi anini yang ayam no kalau mana itu mari angai itu boksi anak besar nah hawi makan tong kalau mako anak besar diberikan hawi cenderia musuh nah hawi kata tu berai hatiru telah juga dengan hawi awal ibu sakakori nangga hawi hadini sajarah ni hokai ini to bina-bina mehca atau awal itu hadini ayah buksi ami hadini ani hokai sini atau kantung no kalau no kemudian yang ni dia sini kakak ini yang ni apalah hawi terserah kakak maku kakak makmin jolo ke itu anak utek jolo atau itu si kan hawi ma bila tengah ini jolo utek pada itu saya terserah meramur cara hawi lima misalnya ini anak usah hawi nana bilang hal musuh si cenderung musuh anda hal segala perlunya yokai itu musuh kita pun si jauh nana sama aja sama tulang segala yokai kita umur saya ini itu anak pada kalau sesuatu namun satu hawi kalau kita langsung pada sunino apa susi dulu tu berjauhino berarti malah kita maman sang penwaku bola kita dan saya gini jaga ini yang hawi kamu kita pesan anda melaksanakan ini kalau kita hawi nak nangkap harap tetap apa atau sila mati apa ahan ko tui hono sesuatu ko nana awai kemarin minta pinang kita dari rumah nana yongye komensi ngai kutiran anak hadir sampai itu sisi
lahat ng mga kawas kagalayan, at ulit ito pagpapata, aniho, away ito na sa mga kawala sana sa ikahos. Amen! Tri ân na cô cô linh mô ô nô ta pa anu mi li yao cô ta pa nga ta linh sa u si tu ni thai ya lan na cô anu la ha cơ cô ta pa tu ni ta ya lan na cô Mika putka ku tutuyo ikarayan Haleluya lipahangaku Ulala ci ân na ku kulimo no tapa Anu miliyau ku tapa ngatarini Sa usito ni tayalan aku Anu lahir ku tapan tu ni tayalan aku Mika putkaku tujuyo ikarayan Haleluya lipahan aku Ulala ci ân na ku kulimo no tapa Anu miliyau ku tapa ngasa ini Sabu sito ni tayalan aku Anu lahir ku tapa tu ni tayalan aku Mika putkaku tujuyo ikarayan Haleluya lipahan aku Haleluya lipahan aku Haleluya lipahan aku 各教会的代表每个弟兄姐妹今天这么样的一个盛况，我们丰信教会真的是要在这里要感谢来赞美上帝。若不是你们的参与，我们丰信教会没有这么大的盛况，能够在这个地方能够大大来荣耀上帝。但愿在这一系列的活动里面，接着我们教会的主日学，接着我们教会的青少年，以及教会的团契，及我们教会的年迈的这个松年弟兄姐妹，在这里接着诗歌，接着舞蹈来荣耀、来赞美我们的上帝。但愿在座的每一位弟兄姐妹及我们的来宾能够接着这么美味的这个原住民的牛巴达这么美好的佳肴里面，接着诗歌，一方面又可以听到美好的诗歌，一方面能够吃到美味的这些佳肴。我们用以热烈的掌声来欢迎他们，好不好？来。
谢谢我们教会。我的
谢他们。第二首。期待金在永在的
第二首赞美耶和华。我们要赞美耶和华，耶和华，用歌声弹琴赞美他，用叫声赞美他，赞美他。我们要赞美耶和华，耶和华，用鼓声弹琴赞美他，唱歌跳舞赞美他。谢谢我们教会的康利。好，接下来。美好是一些美。
同在。天堂乐园就在我心，乐园在我心。ありがとう。勝手にご苦労のにゃん。
kang tay itulong kita sa kabansa ng kita minukay pa sa amin pa sa Timor Pasawali saka itulong kita umisitaw ka. Haleluya, Oma na mi kakarayan, mi kaisa kami itinikat sa miso. Ichinsu kami to usutunin no nama kyokai tiniai cingaluan hawi malat sai ko pulong sa kan pinaulan atay ni tini hosin kyokai. Diba hak macam yang malat ko ni suama kakarayan. Diba hak tanim kungal mako maatsan. Pasaka tengko lang di lungiyaw san sa suama saka. Maparato ini ko di pakatsan niya ani para dia umamahan kami ko jineng usunen ta sa ipailen isang amahan ko di pak niya pasak tuwa ta miso. Ufukuing miso matnak ini paputar sa kabana si Kristo an sa kami. Maparato ko ini ariato laray kami ito hate sa libot miso. Pas amis, pasawali, pasatimol, pasatip ko kato pay din wa miso. Luto ba ito? Takay paritingin. Nanay, sa kapahan miso hama kurat no o miso pas amis. Talaw ito na timol to kurat wa miso ta satip. Ulus na kuni ariato sa libot miso. Ulah no braso niya sa kapulong. Tayo na tunga ni Yesus Kristo mitolon. Amen.前面虽是条漫长坎坷的路，一条充满荆棘艰险的路，前面虽是一片凶狠的时空，为主的缘故，我愿走。哪怕罪恶的势力环绕我，即使漫漫黑夜笼罩我。